Hadian ke jingat linti kabada ki babon kisngi haga jinglek jalap election na kabentau Kyrtong jongga Regional Democratic Alliance RDA uba Robert Jun Kharjarin haga jingelang kabla pelong hamairang lala banyo sngowi ka sur jong presiden rangba ka UDP uba Metbah lingdo ubolong ru MLA kamairang ban kren halor ka jing pelong yeki ban seidu nong yasat an hakani ke election MP Shalok Sabha RDA ketika kenhon ni terilang jong United Democratic Party UDP, bat ke Hill State People's Democratic Party HSPDP, bat ke ni ke jingelap election kabla pelong khat trio terik wiyayong arajarar pesau, kata sisngi shwa ke jingkut jong ke jing aipor ke election commission, ya ke jingelap election na kisang san pete kata sopra kenta shwa ba ke jing tap vote ke banlong khat kendai terik wiyayong arajarar pesau. Hakani ke jingelang na lor Kyrtong lai don lang ru kiwe ki nongkit kam jong seng UDP bo kentop ru yau MLA ke cleariat constituency wa Kermen Shilla presiden ke HSPDP ba KP Pangniang na lor kiwe haba ai jingkran hakani ke jingelang ba Metbah lapin ipat ba ke kot ritisan sha jong kari India dan ke constitution kari India ya ke bau laong ba hakani ke jingelap election ki bo bon kila klet ban Pynshai pet ba alor kam yap kam im jong ke jait ban rio Paka jingwan ra eka Constitution of India kani ke jelang kalong ban pensngo makum kinong shung ha kani kari bat kani ke jela ngiya kat kum ke Constitution ha ke ju ke por loong badai na kani ke daw ko bla pelong ke RDA ban Jied yuba Robert Jun Kharjarin ban long kumu Kyrtong jangka kenhon RDA ka dai ru namar ba umtang ba ulong ubriu banang bastat hendrei ubala ban tiet eka jingkang jangka parlimen kum ke jai tundriu borokowe bawa ngapet Haka tinggal kanvas election haka nek MP mentar. Kiwei ke point ke parti. Kila bes ya ke point. Kila dula haka ting Metbah ya ke isu bagi agenda ke bagi dai ban penso bat Pynshai score bat ban batai ya Metbah. Ban lo ke di besar. Haka di bat election MP. Mentar resmi. Shillong Mail ke kado do ke different bahasa election ni aku beri kat dini ai pai ba na ko we ke Shillong sa we ke Shillong na ko we ke dong sa we ke dong na ko we ke Thai sa we ke Thai na ko we consultancy sa we consultancy no ke bangan keren ke bangan persiang dia bangan persong tu ini pai ba nama nai pai ba hagane ke election ko mata ki kurma jimuk ke lo ke Nakwa ban keren, snap keren. Nakwa ban keren agak ni kapol, sim agak ni kam yap kam im, jog bin ban jonga. Kene kekuat ke bangarak mata, kene kata ke keren. Ke constitution jog dari India, kene kata hak bala tok, ya ki baro ki bedai nak kata kariti sensa kadar hari India. Kabaki on kita ke constitution kene kan kita baret ke size pernah ke bakam he susu ndengara kene nama bakam long mananda ngiru ki amle ni jera kene bangor ban pe ki ai di kanun baro suai bangin kren suai bangin pelpa la kalong ai ne kene kita kabate song bat kaba aila yani ku ke jai dulu repai Kejai beliau lepas, jom kejai beliau itu song hagane kejai kami state itu. Ni ku kejai beliau lepas, baru kau state dari keren sepak ke population, kejai don jom kinong song hagane state kejong ni don tang lai beliau lak tang, nompat pelak. Hanot is ke population kejindon do kinong song try muluk try jaka idon halu sang klur tam tang kesdela asam kadon halu lai klur siteng tam kejindon do kinong song ni yang ni don tang lai bulu de yang ta ba khot yang ni idai bulu red by minorities ngakwa ba ai yang semua jin berkat abi haka beli bagi isu bagi mat ko phe na au kan ni baun kren ma pau na kalian tunggu haka ni terima ko mata hak mat jo pi ki pai ba ne ba pe ki diwe ki kon kan parti
Poturoi kiwei. Jadi kandidat ini kau seperti ini ayu. Tak kalau macam ni. Nang matai kiwei. Wala kataru kiwei. Don simon di Meghalaya. Haga cakap di mic yang pang yang dipon yang isu yang dimat. Nak yang tungi ke arni nilai tesong kiwei. Kaya kedau kalong namar. Ngin kuasu yang kawan paria. Ngin kuasu yang kawan penipay penpra yang kajai bendera berpay tungi. Kajai bendera kasih benar tungi. Tak kasih jai tiap hari boy. Tang arpu arlak. Tang arpu arlak. Mudur berasam sang kelotang. Jayu. Ngimpat ye kuat wat tang itu kibam simla menregister hak atau ke NRC jom ke Sorkar Asam kebakiladat menregister nangane. Balatam halu sab salak kibam tiap ye ke temai jom ke jinong trai doki hak Sorkar hak jela Asam. Sab salak ni tangai berdua. Shano tu sab salak ni. Balai ni keren ye kaya pi. Balai ni keren ye inalan pabit. Pai babi hangan ni kot. The Constitution dari India. Kabede ba keliti siksa kadar hangan India berapa. Kalau don kejinto hangi. Badai banda, dewan care, dewan suma, dewan itu. Kapan kong yang kejai beliau, yang kata kejai beliau. Yang ini kejai beliau kasih pelan. Kapan dewan ai kemon lanjut yaki. Yang itu kita mandi beli, alah kalau makan dulu berkom, bat kilo kita beli bagaimana? Banyak kalian kami ngismudan bok bangiyo iyo baru baju kajarin, balai bangi Jied baru baju kajarin. Kali ketika meminta Malaysia bandai yasai anti aku dari apa assembly yang long ada ni bandai benirok MP, bantik, bantuan semua, Ahmad Kisan Spa tam MP. Mundur pitang wet, datang susah mengajak, tang sah mengajak. Pai babe ye, nak dau, ngikwa banterwa api, yau baru haju kajarin. Ubreu berdek ia kapulih budi, akabade bakalo. Ubreu pidar, ubreu berdan bertabah, apa kasihnya autonomous council, ubreu kejini, ubreu kejismu, ubreu kejini kere, nak berta, ialah kejong kejai bendera bendera. Nak keren ni kalau kejong kejai bendera ni, kamu pada bang isi itu bendera bendera. Nama bagi nam di Metbah, ngidon kam mangi dalade ya kabanda, ngidon kam dalade ya kabang Atiar di Suman, ngidon kam dalade ya kabang Shillong. Ngidon kam malap ya kiwe, hakawede bagi kita kam kape. Pai bagai nak kadau, ngidon ngiyo yo baroba, bamde kamutip, mde buhadan tak experience, mde ngitip boleh menurut, ban persawa, ban pit ya kejingkang, jom ke parlimen, hakawede, bat kita dihok itu ni, kamu kerja bendera depan. Bahol, ngira siapa hari yang minta, hak kita di parti teman, hak dia keren, hak dia canvas election, hak cakap, bagi ayah yang baik pak. Ba unsim ya ke bos tu ya ke rukam berkat pertanu bom dapat cumur ban ya ke bodu nri menta ya upai ba lapar kelak pai bor ya upai ba mata ya pe akit social media ba menta ya upai ba lapar kelak pai bor tu pai bor tu berai beri atang di gowe ba abarai pai bor poi se ko misal ba ke jimbabe ngai tang kata ni Malaysia kata. Nai lo pai ba sa kom pai ba. Ni ai ya mo nai lo pai ba banran. Pai ba utin ke banran ke ti bo. Henry la romno na ke dia katu kami. La persang man romno in pai ba ban terkelar. Pai ba. La suya ben, la suya ko para breu. Nata la suya ben ni niam, la ben ni rang ba so, la ben ni kiwe, la super sokset ni breu, la super nomor ni pai ba. Halo badon ki jelang dalam ni lawan pertaruh breu nak tai so tapi la cok kong yang Allah perta persiap man. Ya ke parti ke bagi ni kan. Dan reo muslim ke beri itu yo ai sibur.
Jai waktu meneruskan waktu nama ikram dia ayat mereka kau nama tu mampu itu bohong oh bilawan meeting jangi di petang nak kau petang tidak syok man Jule unta parti HSP tadi ye kau Jule unta. Nanta later kai pai ba oh lalu yang ai bisa siap nak siap tambah tak kabut. Sawe. Ani apa merang nak kai unta? Waju siap dia kapam dei kalau jom mau yo pang yo pro yo sitom yo jenjar serta nim. Kabam day kadajong wajulin mantane. Ia kanbas mukul kaya dia mata. Ani di angel dekat ni mati. Lalu kau kanbas ini kau suruh hikai pedai itu sim tak bisa. Apa kamu day nak kadajong wajulin macam? Ngawang mana? Pada minggu ini nak pergi election berada angku akan terjadi. Iwan itu yang apa lagi nak yo anda spend dengan dia. Mulai kemudian. Kau bu itu bisa tanda election di tempat wajib bukan wajib ada di tempat dia keren sebagai tak korupsi kebangsa lagi kaya bangsa nomor 4 kan no wang membawa bangsa merang itu ya kan kan no pai pa merang tiempo saudari election mulai di Pynshai yang nganut banyak ini mangkran dia kata nampak bangsa sini ada lakuan nadu keterang ajar nyok ajar perang abang-abang kan bahasa Malaysia kenal malong sispa nak sispa kembali jupai ba kan lek becu pai ba kata nampak kelet bak nganut kelet aduh bangan takut ya kajinya aja nak politik. Kon ba iet ngiju shat jing bam man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ngiju bam ya kini kiju kijing bam man la kasngi balik kene kajing keliminta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Nrai man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini kijing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi mai uni ukhaw tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong kau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu kau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u kau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya